tem poderoso, tem aroma, tem Jesus, tem ay makne. Thank you, Lord, kami sa Israel, para saya dan sa nai, Espiritu din si Bisita, ni Fonte ni Morisita, ni si Horani tahay mo ni, matere, himo matere. Oh, take me to Espiritu din si Bisita. What sura kini hena saudi, Hallelujah, hukat solo kahit na. Hallelujah. Hallelujah. Potencial Pedro ini besar besar. Aleluia. Material. Glória a Deus. Pura toda nossa na culpa de Deus. Glória a Deus. Violência, corrupção, rancada, imoralidade embora. Igreja de Mamasi, igreja de salva. Aleluia. Glória. Dia tawarkan berkat main terus, helai ke masa bodoh. Dia tawarkan itu sih, dia kok rasa, dia sinti orang, dia sinti orang. Haleluya. Momento total. Momento total. Momentonya pessoal ini. Momento dari kita tahu Aleluia. Ya muito dia se buka malam se a zona de desafio vai se consumar. Ele vai ao desafio. Eu sou o princípio e fim. Tempo itu dia tempo da mulher itu siapa? Kalau itu dia Amerika dia. Kita mau kemudian Penyesinnya apa? Kemudian tempo itu. Hari ini tempo itu. Ulah pernah kisah manusia. Último dia. Último sábado vamos a obedecer una raza da manusia. Ele sai da rua para obedecer. E a última é Israel. Amém. Memang harus berdoa untuk semuanya. Kalau jadi Tuhan mau punya peran mau di sini mau histori hal baik kita kami itu tuh mau memfasilitasi hal yang dapat di sini kami itu dari sibuk dengan oh amin siapa ini tidak ada sebelah sendiri naik umur sudah itu sih mau dari jauh sih saya kur bene suni si rasa canaliza bene ma suni Dio si analizza si deve si Dio si prende si comida ma come sa non Dio si sta per fa foto si non ma noi pensa va che ma come se te non si deve sapere mai caro Sabat yang Sabat amen si completo buat kita Jesus nama siapa pun sekarang pun aku agora Jesus akan pun agora Jesus ini maka agora não Espírito fala para a igreja que ele sai da reda a cara pousa a divina amém aleluia glória glória Aleluia glória santo
pagkakataon.